Mifrux fuq medda ta' 25,000 metru kwadru f'Ħalfar, il-bini tal-fabrika Crane Currency jinsab fi stadju avanzat. Ix-xogħol ta' kostruzzjoni fuq dan l-investiment Amerikan ta' $100 miljun beda f'Jannar li għadda u 6 xhur wara diġà l-istennija tlestija ta' parti mill-fabrika Block A. Il-manager tal-proġett Matthew Calascione spjega kif din il-blokka se tibda topera lejn l-aħħar tas-sena. L-ikbar blokka hija ta' 9,000 square meters li hija production hall fejn ħajkun hemm l-apparat u l-equipment kollu u l-apparat tista' tgħid huwa kollu f'Block A li nsejħulu Block A aħna. Huwa avvanzat f'stat avvanzat ħafna. Xogħol għaddej b'ritmu maġġel. Calascione żied jgħid li proġett ta' dan il-kalibru s-sutu jieħu mas-sentejn, b'differenza f'dak tal-Crane qed isir sforz biex jieħu ferm inqas. Dana kien proġett enormi għal standards Maltin huwa proġett kbir, is-soltu proġett bħal da idum sentej u aħna ħadna challenge biex nippruvaw neħelsuh 12 to 15 months, ġifieri tista' timmaġina il-ritmu ta' xogħol kif inhu għaddej bħalissa. Bħal kull fabrika oħra l-bini u l-apparat waħdu mhux biżżejjed. Crane Currency jemmnu li f'pajjiżna sabu ħaddiema mill-aqwa, anke grazzi għall-Mcast. John Scott, id-direttur maniġerjali, kellu kliem ta' tifħir għan-nies illi urew interess. And the quality of people that have been presented to us has been so pleasing. Very attractive young people joining us, ladies and gentlemen. And we see a long-term future for them. We're very, very pleased. Malta is a hard-working workforce. Barra minn hekk Scott sostna li l-fabrika f'Malta hija parti minn investimenti li għandu jikber ma' żmien, anke għaliex il-lista ta' klijenti ta' Crane kibret brata iktar maġla minn dik mistennija. U għalhekk fil-fabrika li tistampa l-flus f'Ħalfar se jkun hemm l-aqwa apparat. We are building a factory here where everything, without exception, everything in the factory will be brand new. There are 2 leading suppliers of currency printing equipment. I'm sure you'll understand it's unique equipment. We are buying presses, top of the range, in every sense from both of those manufacturers, both proven, both industry proven. Dan kollu biex pajjiżna jkun jista' joffri servizz mill-aqwa. Servizzi li se jkun wieħed komplut kif il-proċess sera l-bidu u tmiem tiegħu f'pajjiżna. We would say we will be a full service supplier on this island in every sense. A customer can pick up a phone and within the Crane organisation through to a finished product that can happen here and with the support of our sister sites.